ai long ram chunga ango chunga kan lut dona hela ma hen la tlan chona om boka nabat lamak no official kan general manager te pujadi te pujari te elai bial tu moite te nge ango chunga luta na thil na lo tho to na thil vel kan en fia don ani avang bat chu hu mai the ni jeri ni hu don ni o lau mi lango trave hop ne tấm thì vóc lù ý là hiện là chầu đồ nè khai khăn nal view zel ni o giờ đây là history thế đủ em khai accord du kha phun ma chuan hemi khotlang hian bong vul thin mo khai kha bong kal tin nan mang thin a chuk chho thin khai kong a hian You can include yourself. You can take a selfie. Kan dia min thala ka du tlat. Chou ve je ka ni. Giờ cái subject họ, thì mình chú sẽ viết đồn hiểu anh phụ nữ trên chỉ đang lâu chôn mồ, taxonomy làm khác khối lệ tục lâu xuân thưa nhà bác à là training lại mà còn IFS spine soi chu scientific name som nga vel changa za sa chiang tur chuan kum khat ta to phi forest sa omula thì top me mo ani lo chon murang lo chona riat thei lo ti rồi corte luanga lung kha nal du lung kha nal du phian ni o Madam, be careful. The lichens are slippery. What's the thing there? Right? Because you the thing that the don't have there. Come. That's it. Open. nào về đâu thì nào chứ luôn phải hết mẹ Wat mooi ver. Oh. Ram huai hi. Cái môi cái thịt china cái chú. Kia lùi tới luông thấy mu thiền mu có thịt china một lệ.
eu van al ve oh ka trekking su si lung na hi ri nai ngam lo mo de kha thona changa ka cha ha chu ni tho ma se lung thil ga tu ngam viwa lung na hi ngam lu tuk lo ngon won view e biodiversity po ala thapia nang helai chuan hela hian Kuntur Steggall Trench kan lai chuan mu chuak ta pakhat chu he na bar thawin min funding ania hian khur kan laia so lai position om thuanga hi enge thatna kan ti chuan tui lo luang ral tur kha ta hian tling khoma chuan kha tling khoma kha ta hian tui tling khom biau chuan filtration alo oma zoi muangin alo in filter tha chuan khu ta ground water table a ju thenga kha han tui na ati pung thrin ani hi CST Kuntur Trench kan ti chu ni Another overflow will be filtered here. So another point will be here again. Okay, so they will save the water. They will save the water. So those all will go inside the All the overflow. Water from the upper trenches will be collected down the trenches. ki thawele do mi lai khon ngo chu lo ngo tha tro ma se mo aram da hi he tiang ni wang hian mo CST lai lai khana hau tak lu tuk ku se he ate noi ho hian a block ta ba kha han lai thu do ta a zung lo om ve zel si mo an be re lom man anything you want to say? You're tired, exhausted? Yeah, it is exhausting, but it's quite a learning experience. Yeah. I've never seen this contour, staggered contours. Okay, ma'am. And I would say that the NABARD and your Mizoram state government, your organization, MSW, Yes, ma'am. DA, is really doing wonderful work. And I think people from other watersheds should come and see this watershed. Actually, the climbing experience and how the difficulties faced by people in digging out these trenches. It is really worth appreciating. It's Yeah, really thank good. you, ma'am. Yeah. Any mosquito? Any mosquito? No, Leech? no, so far. Don't remind me of leech. Okay, ma'am. Yeah, thanks. Yeah, thank you, ma'am. Absolutely, ma'am. Yeah. Thì con thế lại hiện ông già chuông con suy phi rồi lúc không ạ, tui là luông khát ta, thế lại hiện tui tling à, thế ta tling lâu thế lại về là luông khát, hay bạc khát hiện khu lại là lâu khuất lệ chiang à, thì chọn tui luông rồi tui tầm gió khát, thế hiện là lâu khuất đó này, khát thì tling miêu khát chuan in filter thang thì khan, ground water khát recharge mấy đó na, này ai long khuất hiện, cùng đang ăn tui khuru. Tui na kang thi na kha hemi kan siam atang hian a kang to lo thu report an lon se voina po kan en fia kan lom khop mai ke ni po People are also really working. kha ha ge dp chu mi da ka pon mi azab oh lai kan mu me khi dak out pon kan tia Jadi hai fit sompali fit nga veli tro kan lai thin kha oh fit sompali fit ngai kan lai thina he po hi hulaya ro tui lo dong khol kan ti CST kan lian fe a he pe hi suang gang water recharge kha enti an tiang gang water recharge kha tam zok don ni CST ai khan khi da tanga ro tui ron sur vak vaka tui lo luang kha kha ta hi tling khom nga alen to wangin alo dong khol nem to a ti zon muang chang in groundwater filtration ai filter thanga sele soi hu ti chuan tui na alo ti pung ron ani he hian tui har sat na hmuna phei chuan tui har sana khuwa anga te phei chuan heng tiang structure hi apoi mo tak zet ani dak out pit continue he tiang hi ei tun lai a sikle sa ein thak na sa a
tui kan har sat zia te tong tui train tui pam mai tu rom lo zia te chain tui lian lo in har sat na kan to kha thala tui kang sat kan tia chung tian ven nan chuan ram ngo kan hum hal chat anga ya chu ba ka effective do a tui na kan siam bel do na tui na alo punga lo tam do na ni chuan soil conservation measures dak alpon kan ti te CST kan ti ang te hi siam hi apoi mo tak zet ani heng hian tui na ti pung tu tur vek ai ti hian ram ngo nge puchari soi tur ne em nge forest type hi imudan Ano din kapa masahe hini azol bawak kami thana thana ni darin ko oh clean air provide tu ban ni oh puchari hi forest chiloma kan mi thiam doctor degree nei khapania oh doctor ni cái tình huống thế po hi scientific name thế mình sử dụng rồi có thì đâu à anh ấy mình còn tel puya oh type of forest thế po hi soi thì hiếu đó na soi kan hela hi tak outfit pakhat chu siam ani le a tiang kan siam do thua thin ani Okay, bye. Ôi tôi là budget thì anh mấy giờ mình ăn làm mấy khá CST 7.6. Mỗi tay fit in mi fit sari le 7.6 feet anh ya avang le alo athi bong kho avan kha 2.8 feet thu mà kinh trep adep kha one point nine fit ni kinh trep 1.9 le 1.8 tu no mo dik thì alango thaviu ni thereng pon sam nu chu chu me hu lai huan tak al pon pakhada lo om le fu tui tle ma thlinga mani ro tui thlawak khalo in filter khale to ani mela groundwater recharge tui na ti tam tu tan chani hi fura tak tak phei chuan he tling tam lo no mo tu na nga po he tiang hi tling ani chuan a hei filter thachar charang o thing tha khop mai helai chu Ma'am, do you know about the interesting fact about leech? You will suck your blood, that's what I know. They have 3 teeth. Really? Yeah, they are hermaphrodite, same sex. There's no separate sex. They are hermaphrodite, same sex. Okay. Yeah, 3 teeth. Okay, I don't know. So now we should now? What, ma'am? You should have worn No, ma'am, the same way. Same way this side. Yeah. Ma'am, you should have worn long socks. Được đấy. Chị thấy đủ lắm đấy. Ano malay tiger reserve ang kalhan ang kain niya sakop ang katsumo hala tambero me kam ko aso lo yung katada naklomre rang fei ne tiang bang pat su pur chato he hermaphrodite an tiama hian
same sex sang kha om ta a ha pathum ne mit so panga nei ni rong ka thian hriat vera renga anh uống đấy mày ăn ngô chung chịu thì hiền ai lông ngô chung là dâu khua anh thì hơi cần bẩn lại đó này anh uống đấy mày lâu ngô tổ khúc này anh không chơi phải mình dâu lal in thế dấu in bùm tới po cầm hùm ấy thì Mizo village. Mizo khua typical Mizo village sukan thing ta thì Mizo là in pha nè this is a bear. Yeah, that's what I was Raw, also trying sabon. to record. Bear and Sanghal. oh sanghal wild boar ma'am Well, okay. wild boar this is even Avai khan live. oh wild boar Wow. ko sakhi kha om athang mi song e sanghal thong mi sanghal oh wild boar Khi kha là đuôi chở số lượng quá. ma'am in Mizo history this is the chief residence you know Okay. but that chieftainship was abolished by the British in 1954 yeah and important meetings used to be held inside Okay. his residence you know Really nice. yeah You can say hello. hello ma'am this is Right. ma'am you know this one this is very important pole we call this Lalsud one. There are three types of slaves, you know, back in the history, like Chemsen boy, Tuklu boy, Inpui Chung boy, you know. Chemsen boy simply means murder case, and Tuklu boy means like, if I'm not mistaken, it's about like slaves which they capture from other villages. And Inpui Chung boy means like those who are very poor. You know, so there are three kinds of slaves. Like for example, like if someone commits a suicide or a murder case, so they ran away from their home, and even if they are run after by a group of men, you know, but if they touch this pole, they cannot do anything. Why? Because this is called a sudbon, you know. Even if they commit murder, the king can spare his life, but he will remain under the slaves till his death. For the king, he will serve the king as long as. I know. Yeah. Like suppose I commit a crime. Like suppose I'm not one person, and they run after me. At least your life is safe. Yeah. Your Yeah, life is safe. life is important, no? Man? Yeah, yeah. I know. And this is the place where they used to keep the rice, you know, the harvested rice. Yeah. They love sud one, hani tani.
hi mi zo khan boy chi thum khan nei a Jameson boy ti te tuklu boy ti te pui chung boy ti te Jameson boy kan ti kha chu tual that khan ni ta a son tuklu boy kan ti kha chu khodanga tanga anin do ni kho vela boy an vaman kha holal thu huai an om to thina dam chung khan in pui chung boy kan ti kha chu re theina awanga mani nun kho chu har sa ti ho khan ni ta tu su lal huai khan lal thu huai om thina Jameson boy kha chu tual thana thu boy khan tian tual lo that pa ta se ni pui de khan lo se lai lal sut bona hi lalina tlan lu avon pan chon ni pui khan engma ti thiang an nei to lowa lalina lo ngai da ma lo chu lal adam chung khan lal thu boya om to thina ni tuma son hei hi kan history a pui mo em ani kan zolbu ga khu lo cheta lo maya ela hi sahal luru tin ngan zolbu hi apoi mo na em chu bachelor dormitory and tiffin ta mi alo tle ro chho ro thar lo ni chho vela thila jeng na mun nung chang ayu pa sa chung chang te hanga jeng na mun khan ne lo chet ta lo me he thin nuai na do la khani tin mi zo lal ti sang kha zakwa som nga le pali a khan mi zo lal hi ba na lo ni a kham nu khan mi zo lal hi kan nei ta chi lo wa tin zol buk po hi an I peri hun lai khan thar thole tum khania reilo te kha chun han thar thole ya ama se borsap AW Davis borsap ron ni khan zol buk hi ti top kha ani le ta ni han su Christianity te kha alo lu to wang khan enti kum chiang nge kha chu ka chiang mai thalo bằng xà leng. Yes, ma'am. So, ma'am is about to cross a small bridge, a wooden bridge. This might be her first time. Right, ma'am? Yeah. Recording. Then you put your phone inside your pocket. Okay. And you hold that post here with your left hand because you can balance it. Camera bắt chụp video sun. Lo ama hi tia ra. Oh, cha te la le po. Ti hin lo man tia. Thì hiện hộ vai một mưu chứ mà rắm huế cứ đi hình tal khát em mà nó mới thích mẹ. How is it, ma'am? It's a life-changing experience. Life-changing experience, yeah. Giờ đi à, tal về lại. Tao còn câu chuyện hai mấy đâu nữa. Otherwise, you will not know the value of life. Yeah. Exactly. This is so precious, Giờ đi lại corte po hi rõ lạc view à. Chắc hay mấy chơi chít chắc hôm nay mấy ít chít tôm mì, ít chít tôm ô. Chắc hay mấy chơi rồi. Nó rồi liên đi ba đã lom lệ. Chầu lại dễ làm. Nó sẽ rơi ekha, cái motor cậu thì hắn xem mình tính cái gì cả là hàng cắt lệ thổ lắm mà, à bây cái thì anh ấy cho nó khá thì bao mà, bác cái assign zone ta cái chú chuan, loss of biodiversity khá nhiều đó na, cái chú có uy, nghe thằng mình hay afford cái đó vẫn thổ hay gì, ngay chỗ đó nó có đèn thiên bình, úp đâu hồ ăn khéo đâu vàng khá nhiều thế chung kia mà. Mang cái số cái là uy thấu thấu, anh ấy chú nó thì bầu phâu hi mò.
Nè thì khua lâu ẻng chân ngô cầm bèl thân này im po lâu lằng to lằng so phi khua ồ nà view nè nông view ang khá thế khá này bục về đâu mà sẽ rau lẩu mò thế mà很错手动态 You know, when I got my posting to Mizoram, of course, I was telling him my pain point is my daughter is in Mumbai. I'm leaving her there and I have come, but still I want to work. You know, I want to do something for the state, for the people. So I hope we'll do something. That our project manager Sarchana also please convey the message to GMM. We are very thankful for visiting us today. Yeah, but let the farmers, get the benefit. Yeah, no issue. That's not a problem. You guys have been very resourceful. I really can't thank you all from the bottom of my heart. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, Thank you, then. ma'am.